dini Iyo. o Mika o Mike watake ndemesi awa ni mbera Murre manda wekele nge murren. iyo Mika o Ero Mike li oro ya. iyo rero watching ngamate ro step awa ndara bambul man ndara kan ni mbulu bina kana sem chikomai en mbabu bina ni kuwa na yago ndaru nanda servo na kana domi tabu de weekend duni taloni ser kene kene ba mandala sedabo iyo dama bina kene bale perdes beverages en na pivo tagatina nando bonwa na kani ngono kami tango na Bounty taste the spirit of Fiji kwa kabe tokon to weekend en buku nandaru servo en bongi bina kani kuwa i torong to something taki me bakani sono ndau auto sono sere dina sara tapos tu mina bata ni YouTube and then daw rongo da tu and then ngayon daw baka sa mata katiko so na sana kiyo TV da bata na vula so baka yang bagi sara and da sa ngayon daw nakikilatu na ital non dina membaleta na serengo iya da pa bibina kabale bi Bounty taste the spirit of Fiji and na buku na bita ko ni weekend na kena metabu tu weekend na servo buke da sara dina sara karena kau tu mau rantau wudu babi bina tengah berrantau wudu na kena non rabulat na serem bitu mai bakata kita gani se tabodiani ena no misal kamu rego kana VTFM ena bongi bina ni ko bulu bina kabas ni benga ramadan na mun tamir rakaba nakanga mata ka kona live sar sumikina ko like share kana live na kanile buna kana binaka morani na kalunga tikina na bongin lutu lebu kono mana tarro ndo bital cingani ni oti seranga na live ko so mutala cinga mena tarro ena kanile bu morani na kalunga tikina dodo bina karong tapi kemna bekan ni sar live ngamai tonok sar no likes button reaction mai ndren mantanga show angry face tu mantanga satala mo likes mantanga mai reaction mantanga mai meran kiroklatiko mioiko endo cinga nanero kalomani darabambula be ya nugrosi rosi ni busarnatu oi pakaya tu baca ini boleh keminggu iyo siama to keminggu koko ya ko doni kampa gate mai iyo nangone lengo rosi ni busarnatu ko do kampa gate mai kaningem iko to kini gate sianga ako nga to kini gate oi iyo belum na rosi ni busarnatu bina bol sarsiam skumay bakatan kini bebas ni benga iyo wala man na ngole oro mo ni talo na bawu bina ni ko non rausangole liu ni tukuni ni rausangole merole kibita waki o Mikael Ngalombula kende mesi ena buku ni sona na bulangi erne tikane ni tiko ne endeme mai lolombu ena bongi binani kuwa iya me bukanga ni sava bana ndanga modengo na kabila ni kuwa ngole o tutua muri au kila relitsete kirto bekson lawa setan berlida kaba rauli warna rua serra tu sa plenta ka benga yang gue man mekina dala tale ni tuku na tale mayo Mika me tuku ni beko ya we tua me ngirita dina nga me ngol ga kita au sarre di mata ni sabango tutua sengai ngor no gelo re sarre ngi mata sarre mata ngo ni undur mai bola ngani kero thong ke mekil na botol ni tu o sabango sasa to libio ngasingo gori ni sangoli iyo elega ni kapaka rtolo malingu nengo na nyo o microdo endo bina katana pota iyo mboko ni kuwa ndunon ra puta babina como ndeme sibate ki Mikael itu tuwa endo bula bina kan lawan do sa sama to mengor melolombu bina pada sa kanang tingtek na bina femi to kan ni enang bongi bina ni kuwa bambulon de berasa ma chikumingo ka ya bikim ni kete sarna kan ni sama chukma na buko ni nonta live ni sar chuma na bongi bina ni kuwa bambul cheni bi ana rokebo asobaki ndo bula na abe kari bina bale bina sama chukma ile sumai lontoni junior ndo bula bina ka turangan re usamu to ki besi Busia sama la turang tani bale ni bina teni o nomo toka ni bata katango share na sakin ndo bula bina ka mengke botingan na sereb en nasibi koso school compound maimba andong bol binaka apa ni blaten keni randabe me botinga begitu ngunu tingo ibu ni moli mai lamba sa sulle se o madwa kino liboya to saya o meko ebe ba kino sarro ki luki andong bol binaka meri na lebu bol binaka ser mata besi o ndong bol sia dol binaka tal kene be imba ya ser mai bol binaka iyo kimun rautan no ndau pouta warre umor ni kiron do puto kirau ma lawan runo kilana kano koko tina Billy Jackson adol binami ke botinga Everton na semtwe busu ya sorry o tsale o Billy ke Kitty abenum terchungani be Everton na be taimbu ya pakino taitsale ke chope ba naulu karavi maimba bana ni blatin elesi wang ando bulu binaka mai tonga na ngaboka mai rewa pakin be Luisiani do tutu
boleh binaka Angela Susu mai nodo tego ni mai New Zealand siamo sa cumekina boleh rau sito boleh binaka tahu atau kena bi FJ Harapanua boleh binaka bina bale muna siamo cuma boleh binaka FJ Harapanua sarala mutene bi ko masta aktar mai Xavier na bogi binani ko Yang malah kau ni buling kori. Iya. Oke buli buat sergamai. Ya bikon na kanin na nantaru servau kay bounty taste spirit of Fiji na bawang ko na pambultong abi aliki kay koso. Bule binaka binabalo sa siyam sigumay. Uli ka man tan na to singkira da binak. Iyo, mbata ko sa siya ng kota. Aba multi diverto kaya na matilalo administrayan may nambuha. Andrio SK League sa bule binaka na Sony Kuriango. Ando bule binaka yan rabong chango yan ako sa subdivisional hospital. Din sa turang kinamara madaro kinangan elewan servau kay bounty taste the spirit of Fiji. En laman wakala ko na MP bangi kay kanang bangi binani ko. Right. Pambul tede bikem ni keda sarasam sigumay. En ang bangi binaka nday. Iya, pambul tede bikem ni keda na kanto ni sar live cuma na bangi binaka ni ko. Bano ni binata tungani pe bili mo nem balay na birewa. Gori. Ando bulu binaka na siya mo cumay. Iyo. Padahal kini Marino Andrew turang ni buli. Ando bulu binaka may 194 Memorial Avenue Liverpool nga gorto siya mo cumay kina. Iya. Tibita soko kibabalang ando bulu binaka kini biwang kanin bosti. Ando bulu binaka na siya mo cumay lutoka. Tambo bula saki bulu binaka lalo mo tede biko ipon wat kibenesa. Padahal kina tambo adala sistino. Munra bulu siya bakin na ando ni tutu JC yang bulu binaka. Di buki Brown Walker Rosena lemba bola bulu binaka maramakai panu ni binaka. Bulu binaka. Yo ke tombo ya pakai kina be test. Anu misaka taloy ko. Di sabang bulu mo Rosena lemba bola sabang ko tolong ko. Ang bulu binaka maramakai. Lalu bulu binaka warna. Mata iya. Bulu binaka may natutu may patutu may nandi. Apa ni binata tadi bikin ni kita na rabong itu na bogi binani kuan bikin na kita sarang biwali taka bikin ni telangan nasi macam may bali. So may karso saya kono tu na bogi binani kuan. Bogi tu sih ya so santo ibaro tu kami bimbung keve bersangun yang kono tu kami boleh tahu apa. Pauntir rameran ni nasabi kena yang kono. Rodo de kono bekan ni siya macam ko en video film 92.2 FM ni barro chuma en bogi binani kuan rodo ko ni siya en video film Facebook page. Kaya kina live. Guys siya taka na live video ngori. Like staka merawan ni na Sony V kono loma may bounty taste the spirit of Fiji en singa barombu kasarangan ko kalau tulip sentaran do barombu kasarangan ngole mai kau ani na memu memu kaningun ebe kono bekan nanda talon sherhe en nambangi binaka ni kuah kono na bekan ningo kana mata servo sangkai ruangan na to serre etika ngo ka en batang kita ni no misal kampura kina video fe na karon to serre ngo ka ngo karton na ilaw na vangi dawiri kay aotea Avang itu Ricky ang wate abi kemna na bekan in orton ni macera ko ka erto orton bitokan ko karto ba kay tiko sarma ina buno libo Wellington ni mai New Zealand kada no to macera tiko na vang itu Ricky eotea lilu tiko ni mata sero esa batiko lewe na taltinga na macera ko ndeni dau wata ke uraya dokanauto engase vei bil dokanauto lilu ni mata sere na kula kay uloy-vua. Yan ni talon sere na bangani ko ni talon to sere na adan sere bula sa sanga. Lokan na sere ko kanang bula sa sanga bikam na bekan eta mata kitin ngakin nang bula ela ko durumo men lilu ni mata sere ko kana vangi to wir ke awete. Ya esava tiko. Right. Menana tu wakarabitu meado mesatandono biko en nangauna melako kina in New Zealand kasang laki baki tiki tunde kina en nangauna ni kuwa bekan ni biko na bekan ni samunding ta kina turang talanggo ko sabatiko oko aliuta tuna macharngo kan vengi virke otea lewena talanggo ko en mata timini non tapanua Raka vile ang vitu ni nanda banua, ene ang baki runondolu kandua. Ne ang baki runondolu kandua ko kabi kimin nabeka ni ese rongo lebu sartunga may nabuno lebu New Zealandi na turango ko Jonalom. Na turango ko na Jonalom sa muding taki. May baka na kito nang una simbula mo kito nang una ya. Ug simber sa mbekay. Uy ko singit rata kina wala. Ko na to. Iya nang una ya. Na turango ko Jonalom ni sa taura manapolo. Enrenre mendo besiko ya. Enrenre mendo me bakanda bodi koira. Na turango ko esabati ko na runondol kando na lewe na mati menibiti.
rongo itambo to batake jonalom nindo na tekele rumbila ka jonalom non gingira jonalom itaura ni bare di ko eta kisaranga rongo ni tiru saranga na wen mata iya na turanga saranga ka sabatiko abambol tika ni kine buana bogu na kuwa ena buku ngani talent ena rakavi kasamerota to kinonambula ena singa vinaka ni kuwa sadina ya sarabi ka unabekani ni talo ni shere memboleta na turangoka sabatiko na liulu ni motsere na vangi dhawiri kei aotea ya sabina kabikim ni kela sarna bekani ni siama chikumigoka na vile vem Facebook live na bogu ni ko ronga ndono mu likes ndono mu share mera ni soli bik ni loma my day bounty ram this is the spirit of Fiji sarong saram dana share right
Ya bikin nabekan ni siya machiko mai ena naman kala bona MV bongki ko italo ni bula sa sanga. May berto na avangi dawiri. Avangi dawiri ke autea. Ena bongi binaka mi koromata. O sanga rebe tawata. Isang binta ko bondir ta kan turan ko sa batiko. Ko ni tambaya. Ke jonalu ni do boton ranuniki. Right. Na singa ni bikuchi basara. Iya. Uy, kung nakukuha ni teka mo Mi rebe bango jonalu be sa batiko. Mi basara ngangok. What's your name? Iyo. Ena lebu ni tekla rumbulaka. Sa batiko. Iyo. What's your name? My name is Lomu. Iya. Bikin kebekan ni siya machiko na bawa ni kurang tentu minum likes. Iya. Saya live video ko nama kami nataro. Right. Ena tarongi serangan ni. Iya. Niot serangan nda live video ko. Kan itu kan dengan karabi sam turang tani Ini ko. gua sama ditaki. Ni bakal tengok binaka. Ini kalau ngata Sama main ena video FM 92.2 FM. Kami dengan kaci.